Oke guys, jadi sorry banget. Tadi tiba-tiba jaringannya guys merah guys ya. Jadi pas lagi main tuh tiba-tiba itu jaringan hancur banget guys. Drop banget. Jadi kali ini kita bakal ngulang yang tadi guys ya, yang misi yang di mall tadi. Jadi tetap malah busted guys. Oke guys, sorry guys ya. Itu adalah suatu kesalahan guys, sorry. Oke, aku nyuri mobil di depan polisi loh. Itu benar-benar gila banget sih. Oke guys. Jadi kita bakal live stream sampai pagi ya guys ya. Kalau nggak ada masalah sama jaringan kayak tadi guys. Bahkan aku belum sempat nutup loh guys ya. Videonya yang part 1 tadi aku belum sempat nutup, tiba-tiba jaringannya rusak loh guys. Jadi kali ini aku bakal live stream lagi di part 2 ngelanjutin misi yang tadi guys ya. Jadi kita bakal main GTA Vice City sampai pagi guys. Oke guys, bentar dulu ya guys ya. Oke, sekarang kita mau melaksanakan misi dari bapak mertua kita guys ya. Yang tadi itu loh, yang di mall tadi. Jadi triknya itu sebenarnya guys, kita harus pakai mobil ngejarnya guys ya, biar kita bisa langsung nabrak guys. Tadi itu kita pakai motor jadi kurang efektif ya guys ya. Sorry. Bentar ya. Oke. Kita skip aja videonya guys, karena tadi udah ada di yang part 1 guys ya. Jadi sorry kalau misalnya kualitas videonya agak berkurang guys ya, karena aku udah kurangin bitrate-nya supaya jaringannya nggak berat lagi guys. Soalnya wifi yang kayak pakai ini guys cuman 10 Mbps ya guys ya. Jadi itu pun nggak pas 10 Mbps guys. Bisa drop sampai beberapa KB aja guys ya. Jadi tadi tuh dropnya sampai 0 KB loh guys. Itu benar-benar gila banget sih. Kayaknya karena terlalu berat videonya guys ya. Jadi makanya aku ngurangin bitrate-nya supaya videonya nggak berat lagi guys. Oke, sekarang kita kejar aja langsung guys ya. Di sini ada mobil, enggak, kita deketin aja mobilnya guys ya. Biar langsung kita kejar nanti orangnya. Jadi dia tadi ada di sekitar sini guys. Oke, dia keluar dari situ dan kita bakal kejar dia juga dari situ. Tapi ya di situ ya. Oke, benar. Langsung aja ke atas. Kita skip karena tadi udah kita lihat guys. Kita lihat tadi ya. Ah, comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Prise impérialiste américaine. Okay. That is propriété de votre gouvernement français. Hand it over. You American idiot! They followed you here. Oke. Kejar anjay, kejar. Ayo men, kita harus pakai mobil men. Mana mobil kita men? Mobil kita nggak ada guys. Tiba-tiba mobil kita ngilang guys. Ya udah kita naik motor aja guys. Nanti kita cari mobil di jalan guys. Aku harus pakai mobil. Oke. Dan mobilnya ini agak lambat kayaknya guys ya. Oke, tabrakin aja langsung guys. Cara cepat ngebunuh dia itu tinggal digiling aja guys. Lari. Ayo cepat Tommy, ayo cepat Tommy, nanti kita dikejar polisi. Oke. Kita berhasil kabur dari polisi guys ya, tapi ada polisi lagi di depan. Oke, kita langsung aja guys ya ke tempat mertua kita lagi guys. Mertua kita ini memang gila banget ya guys ya. Dia nyuruh kita melakukan hal-hal yang berbahaya. Oke guys. Ips Pak polisi, maaf.
Ayo, ayo. Oke. Polisi tidak berdaya mengejar kita, guys. Hah. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business Let's transaction. hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Oke guys, aku balik lagi. Oke, jadi dia nyuruh kita ke yang kuning-kuning guys. Tapi kita lagi nggak punya nyawa guys. Oke. Kita ambil dulu ini darahnya You guys. can look, but you can't touch. You can look but you can touch. Oke, ke tempat yang kuning katanya guys. Ini kayaknya misinya aku kenal guys. Brian, halo Brian. Hai Brian, gimana kabarnya Brian? Pakai cheat? Aduh, janganlah Brian. Kita ini harus main-main real Brian. Ajak Mia lah nonton bareng yuk. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti, let's go. Oke. Jadi ini pertama kali kita jumpa sama Lance ya guys ya. Brian bantu share lah Brian. Ayolah, bantu share lah. Share di grup-grupmu loh. Aku udah baca WA-mu. Soal-soal TPS kan? Aduh. Aku lagi malas belajar loh, Brian. Aduh, sorry. Kapan-kapan lah kita bahas soal TPS-nya. Oh, aku tahu misi ini, guys. Kita bakal disuruh nembak orang. Hai semua yang baru gabung, bantu share ya guys. Bantu share videonya biar aku makin semangat gitu guys. Okay, I'll take the balcony, you get the roof across the yard. Oke. Kita punya senjata. Oye, no te lo creas, man. Dia tuh ngambil ancang-ancang lama banget loh guys. Yell, little man, yell. Tommy, I need some help here.
Oke. Oh, yang di belakang guys. Kayaknya aku mau habis-habisan peluru guys ya. Ips, oke. Peluruku guys mau habis guys. Gimana nih? Apakah aku harus turun ke bawah buat bunuh mereka guys? Oke, harus ke bawah guys kayaknya. Ngambil senjata dulu. Oke. Ah, mana nih? Oke, harus naik ini ya. Where are you? Come on, come on, come on, come on, come on. Ngejar itu aja susah banget loh. Oke, dapat guys. Oke, ini misi sebenarnya gampang banget ya guys ya. Tapi ya karena apa ya? Karena aku kurang fokus kayaknya di situ. Oke, kelewatan. Kirain tadi langsung berhenti guys ya. Ternyata kita harus berhenti sendiri guys. I live! Take heads, and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit, where's that guy Lance? Oke, misinya udah selesai guys. Ini kayaknya mobilnya keren guys. Kita ambil aja. Aduh, baru pertama kali bawa ini mobil langsung rusak guys. Kayak kita simpan dulu guys ya. Ini kayaknya kita bakal buka kota baru guys. Kayaknya sih ya. Yang baru gabung bantu share ya guys. Bantu share videonya. Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa sih. What you thinking? Tapi ada baiknya kalau di subscribe ya guys ya. Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick Cortez. He said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Oke. Jadi kita udah berteman sama si Diaz tadi guys ya. Orang gemuk yang botak tadi itu loh guys. Jadi kita sekarang ke tempatnya aja guys. Jadi di game ini sering hujan kayaknya guys ya. Eps. Aduh. Sorry. Oke, lewat sini. Bener loh guys ya. Di game ini handling kendaraannya tuh susah banget guys. Duh, kesel banget loh aku loh. Kan ini ya, handlingnya itu susah banget loh. Ngendaliin setirnya itu kayak susah banget. Oke. Yeah. Doain ya guys, semoga live streaming yang satu ini nggak kayak tadi guys ya. Semoga jaringannya tetap bagus guys ya. Biar kita nggak ngulang lagi guys. Nanti kalian capek pilih nonton yang mana guys. Oke, ini dia. Come on, baby, come on! Yeah! Stupid whore! Ternyata si dia sini berjerawat guys. Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious.
Never trust a goddamn horse. Dan dia You do juga a good pemarah, job. guys. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work for Shut money. up. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill you. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Oke, lanjut guys. Go to the thief's house and find out where stashing the money. Oke, siap. Oh, itu mobil keren guys. Kita pakai mobilnya aja guys ya. Handlingnya itu susah banget dong. Aduh, sorry, bapak taksi. Aduh. Sok kali kau. Yang bener lah nyetirnya, ah. Oke, di sini. Kita lewat sini. Oke, sini. Oh, kita abrak aja semua orang, guys. Kita nggak peduli. Oke, di sini. Oke, lagi-lagi aku nggak bawa peluru yang cukup, guys. Karena di sini kita bakal kejar orang kalau nggak salah. Oh, shit! Sip. Kita harus ke jendela yang satu lagi. Salah. Mana ya? Kayaknya di atas ini ya. Loser! Nantangin dia. Dan di misi kali ini kita bukan untuk membunuh dia guys, tapi ngejar dia dan ngikutin dia. Karena dia bakal bawa kita ke markas. Too slow, Granddad. You better keep on running, asshole. Ini orang cepet banget capeknya lo guys. Sabar. Quick, grab some wheels and follow him. Oke, sabar guys. Kalau aku naik Vespa itu lambat banget guys. Jadi aku naik bapak taksi juga nggak mau ngasih pinjam mobilnya. Dan kita pakai punya bapak taksi satu lagi. Sabar guys, sabar. Oke, dia masih kelihatan di map ya guys ya. Aduh, sorry bang. Kita gagal. Cara cepat kembali ke tempat si Diaz itu adalah meledakkan diri kita dan kemudian naik taksi, tapi janganlah. Tuh, memang harus diledakkan dulu guys. Oke guys, bentar ya guys ya. Ada yang harus aku setting dulu di sini. Mana dia? Oke, ini. Kayaknya ini terlalu. Sebentar ya guys ya. Kita mau ngubah ini dulu. Sip. Oke guys, udah pas ya guys ya. Jadi ini udah pas banget. Dan kita balik lagi ke gamenya guys. Oke guys, dan gamenya crash. Kita harus reset lagi gamenya guys ya. Oke, sorry guys. Kayaknya ini
Kayaknya ini apa ya? Oke guys, jadi tadi kita gagal dan kita ulang lagi guys ya. Aku harus beli senjata kayaknya guys, karena itu perlu banget sekarang. I have to go to the ammunition. Sorry guys ya kalau misalnya ini tadi crash. Dan oke, kita sampai, kita beli senjata guys ya, supaya kita bisa ngalahin orang tadi dengan cepat. Mag, shotgun, ini kemahalan sih. Kita cuman butuh ini aja. Kayaknya aku nggak punya pilihan selain beli ini juga lah. Oke guys, jadi senjata kita udah banyak pelurunya guys. Sekarang kita tinggal ke tempatnya si Diaz ya guys ya. Oke, bapak polisi, geser bapak polisi, aku mau lewat. Tempat si Diaz itu ada di sana, jadi kita harus lewat kanan guys. Dulu aku hafal banget sih sama map GTA Vice City ini, tapi karena udah lama banget gak main, jadi aku lupa gitu. Dan di game ini dulu aku sering banget jadi supir bus ya guys ya. Lumayan dapat duit $10 di sini. Satu penumpang tuh dapat $10 guys. Cuman ngantarin mereka ke halte-halte yang dekat aja guys, kita dapat duit. Kebanyakan sih orang main GTA itu bukan jalanin misi ya guys ya. Kebanyakan tuh mereka tuh main GTA untuk jalan-jalan dan ngebunuh orang guys. Kita harus pas-pas ada di atas ya guys, biar nah keren gitu. Come on, baby, come on! Yeah! Yeah! Ternyata si Diaz ini pemarah guys ya. Chop your head off! Who is this dickhead? Halo Tommy Brian. Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Jangan ngilang-ngilang dong Brian. Never trust a goddamn horse. Kayaknya tadi udah kita nonton ya guys ya. Kita skip aja. Kita ngabisin waktu ngelihat itu guys. Kok baru muncul lagi sih Brian? Ajak adekmu nonton lah. Oke, aku nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama guys. Jadi aku harus lari dengan cepat ke tempat orang tadi guys. Tadi itu aku kurang fokus, jadi kali ini aku lagi-lagi nabrak orang. Oke, nggak apa-apa. Aduh, kasar banget sih aku bawa mobilnya. Sorry guys. Sorry. Aduh, nggak cocok dapat SIM aku nih. Aduh, udah di sini aja. Nggak ada. Oh, shit! Oh, oke. Loser! Kalau kau bilang aku loser, kenapa kau lari? Berarti kau yang loser lah. Kalau kita bunuh dia gimana guys ya? Kayaknya nggak akan bisa deh. Nggak bisa kan? Sorry guys. Aku harus lewat mana guys? Aku bingung sekarang. Aduh.
kita harus balik lagi di pintu awal tadi guys. Masalahnya ini orang nggak bergerak guys. Sorry guys ya, ini adalah sebuah kecerobohan yang sangat-sangat tidak mantap guys ya. Akhirnya nggak keren jadinya guys. Ternyata lumayan banyak juga ya yang suka sama game GTA Vice City ini. Makasih buat, aduh lari lagi dia lari. Mari kita start a new game lagi guys. Aduh, ini adalah suatu kesalahan yang sangat-sangat salah guys. Oke, kita ngurang lagi beli senjata. Aduh, habisin waktu guys ya. Sorry guys. Sumpah guys, aku sebenarnya kesel banget guys ya. Jadi kita ulang lagi guys. Makasih buat yang udah nonton ya. Yang baru gabung jangan lupa share, subscribe kalau mau subscribe. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak paksa. Tapi kalau menurut kalian ini channelnya bagus, kalian boleh subscribe. Dan subscribe tuh nggak bakal ngerugiin kalian kok. Satu lagi kayaknya bisa ya. Oke. Ini karena aku terlalu ceroboh guys ya. Lain kali aku nggak mau ceroboh lagi guys. Hai Alex Zebua, makasih. Gimana pelayanannya Alex? Aman ba? Yang baru gabung bantu share ya, biar rame gitu. Kayaknya aku bisa beli satu lagi senjata ini tadi guys. Harganya cuma $500 dan aku salah kalkulasi. Ips, maaf Pak Polisi. Maaf Pak Polisi. Aduh, selalu aja ada hal yang buat gagal gitu. Dan aku kehilangan senjata lagi dan aku harus ulang lagi guys. Sorry guys ya. Ini kayak loop gitu guys. Aman, oke. Aman, lanjut. Sumpah lah, game ini bikin aku kesal loh guys ya. Tapi seru juga guys. Biarpun buat kita kesal, tapi karena seru ya jadi nggak kesal lagi guys. Dan kembali ke tempat yang sama lagi guys. Kalian pasti bosan guys ya. Jangan kalian, aku juga bosan guys. Ayo. Satu lagi, oke. Aku butuh Kruger. Oke, nggak ada duit lagi, habis. Aku beli pistol lah. Kayaknya guna nanti. Kayaknya. Tuli kali orang-orang di sini guys. Mereka nggak dengar apa yang kita. Mereka nggak bilang. Mereka nggak dengar klakson ya guys ya. Yang baru gabung bantu share ya, biar rame ya. Kira-kira next video ada saran apa buat di live streaming kan gamenya guys? Komen di bawah guys ya, saran game next video guys ya. Biar kita live streaming bareng.
Kali ini aku nggak boleh buat kesalahan guys supaya kalian nggak bosan. Jangan kan kalian guys, aku juga bosan. Yeah, yeah. Oke. Pinjam mobilmu ya Dias. Aduh. Sorry. Aduh, sorry. Aduh, bannya nggak apa-apa sih. Aduh. Harus nyurik kita ini. Oke, pinjam ya. PUBG, Free Fire, Mobile Legends tuh udah banyak Alex. Udah banyak itu men. Nanti orang bosan gitu. Tapi lain kali bakal kita cobalah. Mungkin sekali atau 2 kali kita coba live streaming Mobile Legend dengan hero kesukaanku itu Layla. Layla is the best guys. Kali ini nggak boleh buat kesalahan ya guys. Kenapa kalau kita yang tembak agak meledak ya guys? Berarti ini udah di setting. Minecraft. Oke, Minecraft boleh kita coba di next video. Kayaknya memang harus naik Vespa kita guys. Dan di sini guys, mereka ini tujuan kita bukan untuk membunuh mereka guys ya. Kita di sini cuman buat ngikutin mereka untuk mancing mereka ke markas bosnya guys. Aduh. Aku harus menggunakan gerakan zigzag supaya tidak bisa ditembak oleh mereka guys. Duh, tetap masih bisa guys. Gimana ya? $60 lagi. Oke. Buang-buang peluru aku guys kalau kayak gini. Jangan dibunuh mereka guys, karena mereka itu bakal bawa kita ke markas mereka. Nah ini markas mereka guys. Oke. Apa-apa ini bah? Gaming loh om, ini gaming om. Bantu share ya om. Om juga pernah main game ini kan om? Ini game favorit om dulu ya kan? Kita simpan dulu guys ya, biar kita nggak ngulang lagi nanti kalau misalnya ada crash di gamenya guys. Vespa ini lambat banget jalannya guys ya. Kayaknya konsep Multimatic itu dari Vespa kayaknya guys, iya kan? Enggak ah, Dik itu papamu. Wow. Oh, jangan bilang-bilang lah. Di sini kita pakai istilah om aja.
Yang baru gabung jangan lupa share ya. Bantu share videonya biar rame gitu guys ya. Kalian boleh komen di bawah dan aku bakal baca komen kalian di layar atas. Kalau mau komen boleh. Nanti aku bakal bacain komen kalian guys ya. Oh iya, halo Om. Brian, ajak adik lah Brian, biar nonton bareng kita. Aman dari polisi. Oke, nggak ada polisi guys. Buat kopi dulu. Anjir, kayaknya seru kalau ikut aku live samamu. Woi, woi. Ayolah, makanya kok. Tapi lagi corona bos. Kalau lagi pandemi ini lebih baik kita stay at home aja ya guys ya. Jangan ngumpul-ngumpul, jangan kemana-mana, tetap di rumah, jaga kesehatan dan ingat selalu cuci tangan guys ya. Dan kalau mau keluar rumah hanya kalau melakukan urusan yang penting aja guys ya. Dan harus pakai masker guys supaya aman dari virus corona. Oke, yang baru gabung jangan lupa di share ya guys ya videonya biar banyak yang gabung sama kita guys. Sama-sama nostalgia game lama kita guys. Ini game favoritku sih dulu. Sampai malam dulu main ini. What kind of incompetent fool are you? Ntar guys, mau buang air kecil dulu. Fool! Fool! Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The Stinking Mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin! They'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Oke, ini kayaknya misi untuk menembak rumah. Oh, markas yang tadi guys. Markas yang kita ikuti tadi itu kita bakal nembak orang-orang yang ada di sana guys. Ini adalah sebuah rencana penyergapan guys, dan ini bakal keren banget. Kalian tengok aja ya guys ya. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island. You ever fire one of those from a whirly? No, I'll get a bit of practice on the way though. Hai. Okay, we're almost there. We'll make a couple of passes. So take out as many guns as you can. Then I'll set you down and you're on your way. Oke, siap lance. Oh iya. Mana dia orangnya guys? Oke, tembak aja langsung guys. Kita punya unlimited peluru guys. Mana lagi? Ayo sini. Ternyata namatin ini tanpa cheat seru banget ya guys ya. Dulu aku tuh namatin game ini full cheat guys. Yang buat yang baru gabung jangan lupa di share videonya guys ya, biar kita rame guys.
Meledak lah, ayolah, meledak lah mobilnya. Aduh. Oke, meledak. Oke, meledak. Mana lagi? Yang di situ. Oke, siap. Mana lagi? Itu easy, man. Itu sangat easy sekali, man. Easy banget. Easy. Mana? Anjay. Aduh, aku terkejut anjay. Oke, ini lagi. Jangan macam-macam sama aku. Ini Tommy Vercetti, man. Okay, you're on your own from here. Good luck, brother. Oke. Apakah aku punya senjata? Mari kita lihat, guys. Oke, pelurunya tinggal sedikit lagi. Padahal ini senjata OP banget sebenarnya, guys. Mana dia? Where are you, man? Show your body. Where are you? Come on. Oh, di dalam kayaknya, guys. Dia tuh beco, guys. Beco banget, becong. Sini, guys. Ips. Oke, dapat kena kakinya. Sekarang yang ini. Oke, dapat kena tangannya. Oke, ini. Kok enggak akurat gitu ya? Jangan pakai ini, mubazir. Mana lagi? Nggak bagus ini senjata. Mana lagi, men? Show yourself, man. Come on, jangan jadi banci lah. Ini senjata baru ku beli loh. Oke, kita dijemput helikopter, guys. Oke, guys, jadi misinya selesai dan oke. Yeah, I heard this porn was unsatisfying. Kayaknya ada lagi misinya, guys. Di mana ya? Oh, itu. Langsung gas lagi misinya, guys ya. Not so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream, a faster boat. Oke, kita disuruh curi bot. Oke, siap. Apapun misi darimu, bos, aku bakal laksanakan. Kok itu serakah banget sih? Serakah, egois dan jahat lagi. Oke. Kita pergi, guys. Dan kita pergi ke tempat orang jualan bot. Kita curi, guys ya. Kita kesana buat nyuri, guys, bukan buat minjem lagi. Jadi itu ada di mana, guys? Kita lihat dulu di peta, dia ada lewat sana. Oke. Jadi, guys, secara otomatis artinya kita udah buka kota baru ya, guys ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa buat share videonya, guys ya, biar kita rame, guys. Oke, kita sampai di kota baru, guys. Oke, sorry cewek cantik, manis dan bersinar. Ya. Selalu ada ciri khas tempel pem. Oke. Itu klakson orang Indonesia, guys. Eps, ada kawan, bro. Sini bro, jangan main-main, bro.
Oke, kita dapat bintang guys. Tapi nggak apa-apa sih. Mana lagi? Oh, nggak apa-apa itu deh. Oke, dapat kau. Mana lagi? Itu dia. Oke, dapat. Mana lagi bro? Oke, ini dia. Mana lagi, Bang? Mana lagi, bos? Tunjukkan dirimu, men. Oh, ini. Wow, nyawa aku tinggal sedikit lagi, men. Dan mati. Oke, sorry guys. Aku harus beli senjata lagi nih. Beli senjata atau enggak? Atau tunggu. Aku nggak punya senjata, guys. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Oke. Yang baru gabung jangan lupa share videonya ya guys ya, biar kita rame. Oke, udah kita lihat tadi videonya dan langsung aja guys, kita nggak punya senjata lagi guys. Aku nggak tahu gimana caranya nanti mengajar mereka guys. Apakah masih buka ammunition? Buka sih, tapi jauh banget di bawah. Oke, kita muter lewat sini aja. Share, oke, share Dinda. Bantu share lah di WhatsApp, di Sapa aku bang. Oke Dinda, bantu share lah Dinda. Eps, maaf Pak polisi. Untung aja polisinya itu lagi nggak PMS ya guys. Kalau dia lagi PMS tuh bakal bahaya guys. Kita beli senjata dulu guys, karena kita bakal melawan orang banyak guys. Di mana ada senjata guys? Senjata ada di bawah sana guys. Bang, live FF aja jangan dong. Itu FF itu udah banyak orang yang mainin. Jangan ambil game yang udah ada gitu. Kita main game yang nggak pernah dimainkan orang, yang jarang dimainkan orang. Biar gamenya tuh nggak mati gitu lah. Lebih seru bang. Biasa aja sih, nggak seru-seru banget. Oke, kita udah beli senjata yang powerful banget dan kita bakal hajar mereka tadi guys. Mereka tuh nggak sopan ngebunuh kita guys ya. Dan sekali lagi aku harus lebih berhati-hati ya guys ya. Tadi tuh aku tuh terlalu sok hebat guys. Jadi kali ini kita bakal lebih rendah hati lagi membunuh mereka guys. Maaf, mobilku mau rusak guys. Sekali tabrak kencang lagi nih pasti bakal meledak. Jangan tabrak kencang, oke lari. Dan sudah kuduga itu bakal terjadi guys. Langsung curi mobil. Oke, nggak ada polisi, aman. Jalan guys. Live so retire lah. Live so. Bang, aku keingat masa lalu bang. Masa lalu apa tuh? Guys yang baru gabung bantu share ya guys ya, biar kita rame guys. Oke, cara membunuh mereka itu adalah dengan cara menabrak mereka guys. Oke, tabrak, langsung tabrak dan langsung mati. Alah, matilah. Eps.
Mati. Masih belum mati juga guys. Atau udah? Oh udah. Lari. Cepat. Aku harus lebih berhati-hati lagi guys, karena kalau enggak nanti aku bisa mati guys. Kayak tadi guys ya. Itu adalah suatu kecerobohan yang sangat ceroboh guys. Mana dia? Mana ya? Satu lagi. Oh ini. Padahal udah pas loh akurasinya. Oke, mantap jiwa. Kayak kita curi kapalnya guys, dan aku yakin kita bakal dikejar ini guys ya. Oke. Lari. Aku serius ini lari. Lari guys. Dan kita bintang 3 guys langsung guys. Ayo cepat. Ini botnya harus kencang guys ya. Kalau enggak nanti kita bakal mati guys. Nyawa kita tinggal 30 lagi guys. Dan ini berbahaya banget guys. Ada orang di belakang guys. Oke, sampai. Yes, berhasil. Misi kita yang ini berhasil guys. Oke, mantap jiwa. Balik modal setidaknya lah untuk beli senjata. Kita pulang dulu guys ya ke rumah kita, karena darah kita udah sekarat guys ya. Kita balik dulu ke rumah. Di mana jalan keluarnya? Aduh, 25. Oke. Apa-apa. Yang baru gabung ya guys ya, jangan lupa buat di-share biar kita rame guys ya. Oke, pinjam mobilmu guys. Kayaknya aku bosan sama si dia sini guys. Aku mau laksanakan misi dari si A. Siapa si A ya guys ya? Aku mau cari dulu namanya. A very caring tone, no? A very caring tone. Jadi namanya tuh A very caring tone ya guys ya. Jadi kita bakal laksanain misi dia, tapi nanti kita mau simpan dulu. Kita simpan dulu guys. Sorry guys kalau tadi agak nge-lag karena jaringannya kurang stabil tadi guys. Sorry guys ya. Kayaknya aku harus nurunin kualitasnya nanti guys. Lebih diturunkan lagi. Oke guys, jadi kita sampai di safe house kita guys. Kita bakal simpan dulu lalu kita kembali ke tempat si Avery Carrington ya guys ya. Simpan dulu. Oke. Darah kita kembali seperti semula dan kita pergi ke tempatnya si Avery Carrington guys. Avery Carrington. Si Avery ini kayaknya manusia. Garing krik banget. Yang baru gabung ya guys ya, jangan lupa buat di-share videonya biar kita rame guys. Kalau rame kan seru guys. Share di grup WA kalian, share di status WA, di Facebook, di grup-grup Facebook.
Linknya bisa kalian lihat di atas guys ya, di atas browser kalian, atau tinggal tekan share di bawah terus salin linknya guys ya. Terus kalian tinggal paste aja di grup WA kalian, di story kalian, atau di status kalian guys. Donald, this here is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to Aku come ngisi see air minum Park. dulu guys ya. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a Haitian gang lord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Stop being such an annoyance. Estoy muy vieja para esto. Oke guys, sebentar. Tadi aku ngambil air guys ya. Oke, jadi kita disuruh buat ganti baju. Oke. Kalau bisa pagi ini tamat itu gila banget sih guys ya. Tapi kita coba aja. Aku bakal coba sebisa aku secepat mungkin sampai mana nanti aku bisa sampai misinya guys ya. Kita ngapain kesini guys? Bingung aku guys. Kita ke toko baju harusnya guys ya. Yang baru gabung jangan lupa share ya guys ya, biar kita rame guys. Jadi kita baju apa ini guys? Oh enggak, aku ngerti guys. Kita membunuh geng musuh si Avery ini guys ya. Oke, siap Avery, siap. Pasti aku bakal bunuh kok buat kamu. Kamu tenang aja. Karena aku tuh pembunuh bayaran yang paling jago. Yang paling jago ya. Awas, kau menghalangi jalan saja bro. Oke guys, jadi kita udah sampai. Mana dia? Oke ini guys. Oke, ini mereka rame banget guys. Oke. Sabar bro. Aku lagi cari senjataku bro. Senjata mereka itu jago, bagus ya guys ya. Senjataku tuh yang murah loh. Wow, mati lagi. Kayaknya caranya bukan gitu guys. Kayaknya nggak ada senjata, nggak ada apa-apa. Kita start game yang tadi guys. Keuntungan kalau udah save itu bisa gini guys. Kita tinggal load yang tadi aja biar uang kita tuh nggak hilang dan senjata kita tetap ada guys ya. Jangan-jangan ini crash. Oke, crash. Oke. Apa-apa? Atau enggak? Dia not responding gitu guys. Oke.
Oke, dia not responding, kita ulang lagi guys ya. Sorry guys, tadi itu tak kenapa loh dia tiba-tiba not responding gitu guys. Sorry guys ya. Oke guys, kita ulang lagi yang tadi. Oke, kita kembali ke tempat si Avery tadi guys ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe. Karena subscribe tuh nggak bakal merugikan kalian kok. Tapi kalau menurut kalian kontennya bagus ya, kalau nggak bagus juga ngapain di subscribe ya guys ya. Biarkan subscriber itu datang dengan sendirinya guys. Kita itu harus wisely. Kalian udah nonton yang ini tadi kan guys. Oke, langsung aja. Tommy, this is Okay. Donald Love. Kita ganti baju di mana? Ini, di mana ini? Di mana dia? Di mana? Oke, kita bisa menggunakan jalan yang di sini ya guys ya. Dan buat kalian semua, kalian harus tetap stay at home ya guys ya. Karena pandemi corona ini masih belum berakhir guys. Jadi kita semua harus tetap ada di rumah aja. Dan jangan berkumpul guys ya. Kita harus melakukan social dan physical distancing supaya ini virus tidak bisa merajalela di badan kita guys. Jadi ikuti aja anjuran pemerintah sampai semua keadaan kembali normal. Buat adik-adik kelas juga yang sedang melakukan studi online dan juga ke kelas juga sih yang udah kuliah, semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian guys. Oke, sebenarnya tugas kita di sini apa guys? Membunuh seseorang kayaknya. Dan orangnya itu siapa ya? Oke, kita kayaknya disuruh bunuh seseorang dan siapa ya orangnya? Aduh, nggak bisa lewat sini guys. Oke, lewat sini aja. Jadi misi kita apa guys? Bukan brief. Take out the Haitian Gang Lord. Oh, kita bunuh pemimpinnya guys ya. Ternyata kita harus bunuh pemimpinnya dan tidak. Aduh, bahaya guys. Lari. Lari guys, cepat guys. Salah jalan. Oke, kita berhasil kabur, yes. Kayaknya mereka bakal kejar kita. Oke, siap. Dan Vespa ini jalannya lambat banget, guys.
Lari lari lari. Lari 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 lari. Lari lari lari. Lari 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 lari. Lari 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 lari. Oke guys, kita berhasil nyelesain misinya ya guys ya. Kita lanjut ke misi berikutnya aja guys. Buat kalian yang lagi nonton, komen dong kalian lagi ngapain sekarang. Ya lagi nonton video inilah. Buat kalian yang lagi nonton, kalian boleh komen di bawah apa aja, nanti aku bakal bacain buat kalian. Sekarang kita mau ke tempat bapak mertua kita guys ya. Di C. Si kolonel ini guys. Bapak mertua kita itu kolonel guys ya, ngeri banget. Oke, bapak mertua. Aduh, ada telepon guys. Hey Leo, I got some work for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, prick? You kill Leo? You must have big cojones. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk. Oke, ada kerjaan baru lagi guys. Tapi nanti aja. Ini dulu. Sama bapak mertua kita guys. Kita harus apa ya guys? Harus berbakti sama mertua kita guys, biar dapat restu guys. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Ben? Okay. Go and acquire the piece of military hardware that... Oke, mantap jiwa. Ini adalah kerjaan yang greget guys pasti. Kita harus berhadapan dengan orang-orang militer ya guys ya. Di mana tempatnya guys? Kita tengok dulu. Tempatnya sangat jauh ya guys ya. Buat kalian yang baru gabung, bantu share ya guys ya, biar kita rame guys. Oke, gimana cara mencuri tank ini guys? Oke guys, aku harus secepat mungkin guys. Civilian, move away from the tank. Then find a way to lure out the occupants.
Sebenarnya caranya ini harus membunuh mereka guys. Oke, ini terkunci juga. Kita harus gimana ya guys ya? Kalau misalnya aku tembak, aku bakal dapat masalah guys. Kayaknya memang harus ditembak ya guys ya. Duh, nggak bisa ya guys ya. Bentar. Go get some donuts, soldier! Sir, yes, sir! Convoy! Halt! Civilian, move away! Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa, dapat tank ya guys ya. Oke, jadi di sini ada detonation guys. Kita harus cepat guys. Jadi tank ini adalah super duper ya guys. Super duper kuat. Sip. Easy boy, easy. Ada mobil polisi nganggur di sana guys. Oh, bukan nganggur guys ya. Aku harus save dulu guys. Tapi aku nggak tahu. Aku harus naik apa? Oh, harus naik ini aja, nggak apa-apa. Bisa naik ini. Jadi kita save dulu gamenya guys. Tanggung ya guys ya. Jadi kita langsung aja ke misi berikutnya. Tapi nanti tiba-tiba gamenya crash, jadi kita save aja dulu. Setelah kita save, kita laksanain misi dari Diaz aja ya guys ya. Karena itu yang paling dekat dengan save house-nya kita. Oke guys, buat kalian yang baru gabung, bantu share ya guys ya, di grup WA kalian, di status Facebook, status WA, di story dan lain-lain guys. Linknya bisa kalian comot di atas ya guys ya, di atas browser kalian tuh, atau kalian tekan tombol share yang ada di bawah videonya guys. Dan buat yang belum subscribe, boleh subscribe ya guys ya. Oke, kita simpan dulu guys. Oke, lanjut lagi. Apa polisi ini terlalu sensitif lah. Ih, bapak polisi jahat kali lah. You morons still learn nothing.
Aku tuh mau lewat mana ya guys ya? Aduh. Oke. Oke. Eject! Plastic crap! You doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Oh! Oh! Screw you! It is my favorite El Burro movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City in Morris's yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? For everything. Suspect on foot. Oke guys. Lanjut. Now, you can feed me all this lonely tough guy crap, but I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna want to kiss me. Wacko. We got some competition. Okay, get to the. Tommy, we know it was Diaz busted our deal, so why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh. It's time for the Lance dance. Ini sebenarnya balapan kapal atau apa ya guys? Aku juga nggak ngerti guys. Sumpah bawa kapal aja di sini susah banget guys ya. Oke. Watch yourself. They're coming from all over. Got it. Head for Diaz as fast as you can. Aku harus benar-benar akurat guys supaya mereka nggak bisa nembak. Waduh, waduh. Sleep with the fish. Oke. 2 orang mati sekarang guys. Mana guys? Mana lagi orangnya guys? Kita bakal. Aduh, helikopter guys. Mana dia? There are gunmen on that jetty. Mana helikopternya guys?
got trouble up ahead! Respond to a 10-19 West Washington Beach. You want some of this? Aduh, This was a 10-19 bintang West 3. Central. Oke, akhirnya kita sampai, guys. Oke. Good shooting, my friend. You're a real, proper, grade-A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. Oke, guys, dapat duit yang lumayan banyak ya, guys ya. Tracksuit outfit delivered to Jocksport in downtown. Oke, mantap jiwa. Dapat baju kayaknya, guys. Baju atau apa? He's expecting a big shipment from Colombia. Lambia. Buat kalian yang baru gabung, guys ya, jangan lupa buat di-share videonya biar kita rame, guys ya. Aku simpan dulu gamenya, baru nanti kita ke yang kayak gambar bunga itu, guys. Misi yang di bawah itu. Oke, kita sampai dengan menabrak mobil orang, guys. Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Oke, simpan dulu. Oke, lanjut ya, guys ya. Kita pergi ke yang bunga-bunga itu, guys. Permisi, aku mau lewat. Aduh, merusak fasilitas kota itu memang nggak bisa dihindari sih, guys ya. Aduh. Kayaknya lewat sini bisa ya, guys. Kayaknya, dan memang aku salah. Oke, di sini. Ya. Harus menggunakan klakson seperti itu, guys ya, biar kita tuh dipikir ada selera musik gitu loh. Ini apa ini? Right, me old China, it's Paul. I might have a little result for you, but I need to speak to you in person. I'm enjoying a little R&R at the Club Malibu. I reckon you're going to owe me a favour or two out with this sunshine. I'll see you later. Oke, lanjut. See, man. Hey, easy, papi. Siapa nih orang? This man's for me. You the boy?
Oh, yeah. You're a boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, Papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Apa sih Can you anjay? drive, amigo? Yeah, like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you Padahal can sebenarnya help. nggak lucu tuh guys. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not Gones. some little bitty chiquita ones. Chiquita ones. Mantap, 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 mantap. Ini apa ya Hey, guys? Enrico, you the man with the big cojones? Tommy Vercetti, let's go. The man Okay, with the man, big treat her like a cojones. woman. Oke. Amigo, you're the man. Harus banget di slow motion gitu ya guys. Jadi kita di sini diuji kemampuan bawa kapal ya guys. Call yourself a man? Nice one. Okay, it's not nice. It will be the nice one too. Lanjut, satu lagi. Bukan satu lagi sih, masih banyak. Ada 19 lagi guys, masih banyak. 18 lagi, oke. Hajar aja. You're a little scaredy kitten, baby boy. Go cry to your mommy. What the hell did he say? Oke, maafkan aku, coach. Ada suatu kesulitan. Oke, ayo terus. Wow, tanjakan lagi guys. Tanjakan, lompatan. Kok kali ini nggak di slow motion ya guys? Harusnya itu di slow motion. Oke. Tinggal 6 lagi guys ya. 5 lagi guys. Man, you the man. I like you, man. I like you a lot. Anytime, man, cause you got cojones, and all my friends, they got big cojones. Aduh, salah. Aduh. Padahal tinggal 2 lagi loh. Oke, satu lagi. The last one. Siap. You got big cojones, amigo. You gotta be honest, amigo. So, what is the meaning of cojones? What does cojones mean? Cari mobil ini terlalu lambat. Jangan. Telepon lagi. Tommy, enough dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Poulet make you some stew, eh? Come and check me kitchen sometime, okay, Tommy?
Oke. Di sini jarang ada mobil guys kayaknya. Gak ada mobil loh guys ya. Dari tadi aku nyari di sini. Dari tadi kita cuman jalan kaki aja guys. Dan kekurangan di game ini guys ya, si Tommy ini nggak bisa berenang guys. Mana sih mobilnya anjay? Oke, ini ada mobil. Dan mobilnya itu lumayan juga sih. Pinjamkan aku mobilmu bang. Bentar aja sih. Keren tadi dia itu. Oke, langsung aja guys ke misi yang di sini aja langsung. Karena kebetulan dekat dengan jalan kita guys ya. Sorry. Hello? Hello? Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now, you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Look, this is all very, give me what? Yeah, I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans, nasty, proud foo-foos. Been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders. For Oke, siap, Auntie. Yeah, sure. The cops are crossing in our stash. Be quick and beat them door. Oke, siap. Mantap. Wow. Sorry. Jadi ini kerjanya kita apa ya guys ya? Di mana sih? Ayo cari dulu guys. Ada di mana dia guys? Lewat mana ya? Oke, lewat sini ternyata. Oke. Don't move a muscle, chump. Oke, mantap sekali kita dijebak guys. Mantap jiwa. Oh, ternyata gitu caranya. Seriusnya kita harus turun ya guys ya. Gila banget. Ini gila banget sih auntinya ini.
Wow, 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 wow. Ini auntinya gila banget. Ini apa sih sebenarnya anjay? Bahkan kita sampai di blockade loh. Wow, untung aja gak kena guys. Kalau sampai kena berbahaya guys. Seperti ini guys, berbahaya banget guys. Ini sangat-sangat danger guys. Danger sekali guys. Ini sangat-sangat danger guys. Danger banget guys. Oke. Ini gila banget sih guys. Ini gila banget. Lari. Ayo lari cepat lari bang. Lari bang. Itu mau meledak bang. Ayo bang. Mantap jiwa. Aduh lari. Gimana cara larinya guys? Aduh. Gak ada mobil. Ini mobil guys. Tapi mobilnya ini punya orang jahat ya guys ya. Aduh, ayo cepat bang. Bastard pula bang. Tommy Vercetti is an innocent man. Aduh. Sumpah guys, tegang banget ini game guys. Gila. Gimana ya strateginya ya? Kayaknya aku kurang cepat gerakannya guys. Don't move a muscle, chump. Ayo cepat. Ini very danger guys. Dan kita nggak punya armor guys. Ini benar-benar gila banget sih misi yang ini guys. Sumpah lah. Ini bibinya penjahat atau apa sih anjay? Jangan tembak dulu guys. Aduh, jangan tembak dulu guys. Aduh, jangan lah. Aduh bang, ayo bang. Sorry bang. Turun. Lari lalu turun, lari. Aduh. Sumpah ini gimana cara menangnya guys? Kayaknya aku harus beli armor dulu guys ya sebelum kesini guys. Dimana yang jual armor? Masalahnya nggak ada yang jual armor ya guys ya. Coba lagi. Aduh. Ini susah ya misinya ya. Kita ulang dulu. Kayaknya aku harus pakai mobil ini. Sorry guys mengganggu kenyamanan kalian, tapi aku harus melakukan ini guys demi bibi aku ya guys ya. Bibi aku tuh lagi butuh obat ya guys. Obat atau apa sih? Apa sih yang diambil tuh? Sampai-sampai polisi harus nangkap kita loh. Kayaknya memang harus beli armor sih guys kalau ini. Ayo. Be hurry. Hari atau hurry sih, mana yang benar? Ayo. Waktu itu sangat. Aduh. Bastard lagi loh. Okay, hero, no problem. Gimana ya?
Kayaknya kita harus cat mobil dulu guys. Tapi masalahnya ada waktu guys ya. Naik. Don't move a muscle, chump. Sumpah brutal kali polisinya Ben. Aku harus cat dulu mobilnya guys, berbahaya ini guys. Aduh, yang bener aja lah, aduh. Yang bener aja lah ini misi anjay. Aduh. Sumpah harus ngelawan mobil yang sekencang itu loh. Oke. Untuk sekarang kita berhasil lolos beberapa detik sih. Oke, 16 detik lagi guys. Aduh, ini kayaknya nggak bakal terkejar guys ya. Oke, nggak bakal terkejar. Aduh. Oh gitu. Aku harus beli senjata guys. Iya, aku harus beli senjata guys. Ini aku harus nonton live Dika sambil makan. Makasih bos. Sumpah itu misi susah banget guys. Duh. Kita laksanain misi yang lain dulu guys ya. Kayaknya aku harus beli senjata. Tapi aku simpan dulu gamenya. Berian tryoutnya udah selesai ya? Kan kemarin kau bilang ada tryout. Udah siap ya? Nggak nampak anjay. Sorry bang. Setelah nyimpan, aku beli senjata guys. Karena senjata itu sangat penting di misi. Bukan hanya di misi tadi sih guys, di semua misi guys. Karena misi-misinya ini udah mulai sulit ya guys ya. Oh udah. Oke bos. Aku butuh yang kuat. Kayaknya nanti aja misi sama bibinya guys ya. Kita ambil misi yang
Aneh banget loh guys, hanya terbalik aja sedikit mobilnya udah langsung meledak gitu loh. Gak ngerti aku guys. Kita lihat misi yang K dulu, di mana itu ada. Jauh. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya itu misi agak lebih mudah daripada misi dari nenek. Oh, ini ada misi telepon guys. Kita coba misi telepon dulu guys ya. Oke. Siap. Mr. Teal, your help in eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Sip. Apa ini? Car pizza delivery man. Kill him before completes deliveries. Siap. Dia ada di mana? Dan dia nggak terlalu jauh. Mantap jiwa. Tinggal digiring aja ya guys ya. Dan ledakin mobilnya. Pak, maaf polisi, bukan itu maksud saya Pak polisi. Oke, mantap jiwa. Misinya selesai. Kita cari mobil dulu guys ya. Oh, Honda aja lah. Honda, motor maksudnya guys. Kita ke K aja ya guys ya. Get to the payphone in Vice Point. Oh, punya si Ken Paul. Alright, Mush. I'm gonna save your Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker Diaz, the bugle meister? He's got your boy Lugs. Word is your mate tried to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? All right, In all plain right. English. Keep your party on. They got him across town to the junkyard. Bloody hell, you nutter! Oke, mantap. Ini adalah misi baru guys ya. Di mana itu? Di mana? Waduh, jauh juga. Aduh, kenapa lewat sini aku guys? Iya. Wow.
Wow, it's unpredictable. Oke, kita habis ditembak guys. Ini nggak bakal bisa tanpa. Oke. Ternyata bukan begitu caranya guys. Kita harus nembus pakai mobil. Dan habislah uang kita yang tadi guys ya. Oke guys, kita ulang lagi tadi guys ya. Itu udah dari beli senjata tadi guys. Oke. Where's your car? Ini kita simpan dulu, baru kita ke car. Maaf Bu, sampai jam berapa live-nya ini? Sampai jam 2 mungkin ya. Kita coba sampai jam 2 lah. Jadi taktiknya ini guys, kita harus pakai mobil menerobos ke dalam ya guys ya. Siap. You're not free, man. Jam 2 kan udah pagi bos. Dari jam 12 aja tuh udah pagi loh bos. Kalau nggak nanti sampai jam 3 lah. Kita lihat sampai mana batas kekuatan mataku ini guys. Bantu share lah bro, biar ramai kita bro. Share sama teman-temanmu. Brian Hana Alfaso. Buat yang baru gabung guys, jangan lupa buat di share videonya guys ya, biar kita rame guys. Semalam ini kita bergadang guys ya, kita ramekan guys video ini guys.
Oke, 1, 2, 3 and go. Hajar semuanya guys. Kita harus main cepat guys ya. Ini belum mati guys. Si Lance juga. Lance. Kau pikir kau bisa bunuh aku? Aku punya mobil guys. Oke, maaf. Sorry bro. Oke, harus keluar kita guys. Berbahaya sekali ini. Lari. Oke, lari. Setelah lari kita harus bunuh semuanya guys. Tapi nggak bisa guys karena apa? Oke, ada apa ini? Sumpah ini gimana caranya anjay? Sepertinya aku harus pakai mobil tank langsung guys. Jalannya lambat banget guys. Lagi-lagi kita harus mengulang guys ya. Ini gila banget sih. Capek guys. Jeremia, yo. Mia gabung akhirnya guys. Bantu share ya Mia, share ke semua grup kamu guys, di Facebook dan di mana-mana guys ya. Ngopi dulu, siap om, ngopi om. Ngopi lewat udara aja om ya. Oke, jatuh. Kenapa selalu aja ada masalah ya guys ya? Sumpah lah ini. Ada pak polisi guys yang mencuri dulu, tapi pas pak polisinya udah pergi kita boleh mencuri ya guys ya. Nggak apa-apa guys. Hanya satu misi ini aja guys, butuh banyak waktu. Gila banget, tahu nggak? Baiklah, kita harus pakai Panzer ya guys ya. Mobil tank yang besar itu loh. Jadi kita bisa bunuh mereka semua langsung pakai Panzer guys. Gaya Eric Colim dong, jangan dong. Itu terlalu apa gua? Itu terlalu apa guys? Terlalu toxic guys ya. Kita nggak mau jadi toxic guys. Kita itu membawa kebaikan dalam setiap video kita guys ya. Maki-maki nggak jelas nggak boleh itu guys. Kita harus mencerminkan kebaikan di setiap perbuatan kita ya guys. Itu kita nggak boleh maki-maki guys ya. Itu nggak boleh guys. Oke, sekarang aku harus pakai Panzer ini guys. Kalau nggak pakai Panzer bakal susah guys ya. Oke.
Hajar mereka semua guys, wipe them out. Mantap. Jiwa. Tapi terlalu berat guys ini mobil guys. Kau mencuri temanku ya, langsung ku habiskan kalian semua guys. Aduh, jangan coba-coba curi kawanku bro. Itu sahabatku bro. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Jam Nice to 3 see kayaknya you too. Mia. Let's get Atau out of jam here. 2 mungkin. Bantu share Mia biar kita rame Mia. Begadang nggak baik loh. Selagi libur nggak apa-apa Mia. Kau sendiri juga begadang kan Mia? Kalimat motivasinya kakak. Motivasi apa sih? Mau motivasi apa kamu? Ayo. Mantap, 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 mantap. Langsung aja guys. Pakai Panzer ini memang gila guys ya. Motivasi tentang COVID-19. Mau motivasi apa? Gimana maksudnya ini? Intinya kalau lagi COVID-19 kita harus stay at home ya guys ya. Intinya tetap cuci tangan. Itu sebenarnya bukan motivasi guys ya. Kalimat apa namanya? Kalimat anjuran kayaknya, persuasif. Terus motivasi buat orang yang ngilang gitu aja. Buat orang yang ngilang gitu aja. Mungkin mereka udah di snap sama Thanos mungkin. Mungkin mereka adalah salah satu dari setengah bagian bumi yang ingin dihancurkan oleh Thanos. Jadi ya nggak apa-apa sih guys. Biarin aja mereka ngilang guys. Itu mereka dapat sesuatu yang setimpal guys. Mereka dihilangkan dari dunia. Sebenarnya aku ini ngomong apa sih guys? Nggak jelas banget. Oke, mission pest. Siap. Dan kayaknya di misi bibik kita tadi kita juga harus pakai Panzer guys. Karena karena Panzer itu guys bisa menghancurkan semuanya guys ya. Lagi-lagi kebalik mobil kita guys. Itu bukan cheat ya, itu adalah sebuah bentuk They spend 100 years stealing from poor countries, and they call me a thief, huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry. Oke, aku nggak bakal pakai cheat di misi nenek ini nanti guys ya. Karena aku udah ngerti caranya. Kita harus apa mobil kita guys? Harus apa? Harus mencat ulang mobil kita supaya
polisinya nggak curiga guys ya. Jadi nanti setelah aku dapatkan paket yang pertama dan kedua, aku bakal cat mobilnya, lalu paket ketiga aku bakal bunuh polisinya guys. Tinggal ditabrak gitu aja guys. Ada anjuran nih, apa tuh? Anjuran apa tuh? Live selanjutnya NBA 2018 or 2019. NBA 2018 on or 2019. Oke, kita coba ya guys ya. Wow. Nanti kita coba Mia. Pelan-pelan dulu. Ini hanya sebuah prototipe baru Mia. Biar lebih asik nontonnya. Oke, siap. Don't move a muscle, chump. Come on. Ayo dong, lambat kali jalannya guys. Ayo cepat. Ayo. Ayo guys, hurry up guys. Setelah ini nanti kita cat mobil kita, habis itu siap ya. Oke, sekarang kita cat mobil kita guys. Ayo guys, cat mobil kita guys. Kita harus cat mobil sekarang guys. Ayo guys. Cat mobil. Ayo cepat lah. Aduh, jalannya lambat kali anjay. Aduh, mobil polisi ini menghalangi jalanku anjay. Aduh, mobil polisi. Bukan mobil polisi situ, orangnya tapi. Ayo. Mantap. Makasih Pak Polisi udah mendorong aku ke dalam ruangan ini. Mantap. Sekarang kita ambil yang ke berikutnya guys. Ada challenge buat Mudika. Apa tuh? Cepat. Aku harus mencat mobilku dulu, tapi nggak usah lagi. Ayo langsung aja ke rumah bibiku. Ayo cepat. Ini sangat berbahaya sekali, guys. Ayo. Ini rumah bibiku, tinggal di sini Yai. Ayo Yai. Kenapa ada kata-kata Yai? Mungkin karena aku adalah orang Yai. Oke, mantap jiwa, kita berhasil, guys. Berkendara dengan baik. Siap. Oke, aku bakal berkendara dengan baik. Berkendara. Patuhi peraturan, kalau lagi laksanain misi nggak bisa Mia. Oh, sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, eh? You look like someone I... The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. I'm next in line, man. Get to the van that contains the flying bombs. Oke, siap nenek. Toksik kali sih Mia ini lah. Mia, bantu share lah Mia. Share di grup-grup mula Mia. Ayolah, bantu. Ini misinya apa?
Oh. Misinya apa sih anjay? Oh. Kayaknya ini sulit juga misinya, guys. Oke, satu lagi guys. Satu lagi ini kayaknya bakal sulit banget. Mutar dulu guys ya, mutar dulu. Ayo jangan jatuh lah pesawatku yang kusayangi, yang kucintai dan kubanggakan. Sumpah sulit banget ngendarainnya anjay. Sinilah bos. Gak mutar dia. Yang benar aja lah anjay.
Mantap. Satu lagi. Ini pasti bisa guys, tapi yang ini dulu lah. Oke, gagal. Kayaknya aku harus lebih cepat lagi sebenarnya. Terlalu ke bawah, susah kali anjay ngendarain pesawat itu loh. Oke, sekali lagi supaya kali ini harus lebih baik lagi guys ya. Oye, Pepito, ¿qué quieres? Oke, siap. Anjay. Gila.
tunggu. Sekali lagi. Aku punya strategi nih, guys. Hanya misi itu aja aku nggak bisa, berarti aku ini noob banget ya, guys ya. Just in time, man. Sorry. Sorry lagi. Hey, mate. Anjay, tiga-tiganya nggak hancur, padahal udah sedekat itu bomnya, anjay. Sumpah itu sulit banget misinya, guys ya. Kita ambil misi yang lain dulu, guys. Misi dari bibik kita itu memang sulit-sulit semua, guys ya, gila. Yeah, what? You are walking the thinnest line. Itu misi dari bibik kita tuh gila banget sih, sulit banget, anjay. Una capacità un po' for Papi, Alberto. hai problema, Tom. Papi, un gran problema. Alberto, my son, what The happened? Haitians. I hate these Haitians. They messed with me for the last time. These Haitians. We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Not enough room, man. You need a bigger car. Ini. We're gonna fight like men. Allez, come back, Dieu. Sorry.
Anjay. Kayak nyawaku tuh tinggal 70 dan ini pasti bakal susah. We gonna kill 'em all. Charge! Now, my brother, charge! Anjay banget. Sniper on the roof! They fight like girls. Take cover! We need reinforcements from the cafe! Cuman 3 handphone semuanya guys. Take out that cowardly sniper! Nyawa kita tinggal sedikit, kita disuruh bunuh snipernya. Anjay, anjay. Mati dia. Oke, siap. Gimana lagi anjay? Ah. Beli senjata lagi ini guys. We had him big time, man. Sorry ma, sorry banget. Sorry. Get out of my way if you want to keep your spleen. Oh ya, misi kolonel tadi aku lupa guys. Oh, misi kolonel tadi, oh udah siap ya. Berarti yang baru ini.
amigo. Come on. Circumstances force a hasty departure, amigo. What's the problem? The French want their missile technology back, and after that last incident, I feel it is time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Port side! Port side! They're attacking from starboard! The bridge up ahead! Apaan sih anjay? Oh my god, they've got a helicopter! Tommy, you are being overrun by the French. Anjay, anjay. Come on, kill them! My country will love you! Fight like a real man! You fight like my daughter! Tommy, you are being overrun by the French. Oh, shoot the helicopter! Tommy, everywhere I look, there are French. I hate you. Tommy, we are being overrun by the French. Tommy, we are being overrun by the French. Oke. Wow. Tak disangka-sangka kalau ada di bawah itu anjay. Tommy, we are being overrun by the French.
Tomas, you have protected and served me well. And now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. Oke, sip. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Sip. Oh, ada Muel. Kita dicari. Charity, halo. Sorry, baru lihat. Ini sebenarnya aku mau kemana ya guys? Alright, Tommy, it's Paul. I've just heard from a mush that you've been a real naughty boy. Somebody's taken offense to you acting like the big guy all of a sudden, giving it a big shot thing. Well, don't say I never warned you or nothing. Kok bisa gitu, Boasting anjay? is a mug's game, son. Excuse Anyway, me. I heard there's some price been put on your head and someone's gonna have a crack at you, so watch yourself. No! Oke, kita save dulu baru nanti kita selesaikan atau langsung aja ke misi Diaz ya guys, biar cepat gitu. Oh, kayaknya ini adalah penyerbuan guys. Tapi nanti kita simpan dulu guys. Kita bakal bunuh Diaz di sini guys kalau nggak salah. Jadi kita simpan dulu sebelum kita melakukannya guys. Nanti bahaya guys. Kalau diulang tanpa ada senjata, kita beli senjata lagi. Duit kita habis ya guys ya. Oke, kita simpan dulu. Ada telepon lagi. Alright, Tommy, it's Paul. I've just heard from a mush that you've been a real naughty boy. Somebody's taken offense to you acting like the big guy all of a sudden, giving it a big shot thing. Well, don't say I never warned you or nothing. Boasting is a mug's game, son. Anyway, I heard there's some price been put on your head and someone's gonna have a crack at you, so watch yourself. And remember me, mate. Sekarang misinya Diaz ya guys ya. Kita bakal rebut tempatnya itu supaya kita bisa nyimpan langsung di situ guys. Mobil ini aja lebih cepat.
Oke, jadi kita udah di misinya Diaz ya guys ya. I got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. This place is gonna be crawling with Kill assholes. Be Diaz. careful. Oke, siap. Don't worry, Tommy. I'll cover you. Ini penjaganya ya. Oke, ini penjaganya. Siap. Lewat sini. Hey. Oke, clear. Oh, you really scary. Rotterdam 19 in Central, Tarsis Island. Rotterdam 21 in Central, Tarsis Island. Suspect on foot. Kirain tadi musuh. Rotterdam 21 in Central, Tarsis Island. Diaz must be inside. Rotterdam 19 in Central, Tarsis Island. Aku harus benar-benar hati-hati guys ya. Kita harus waspada guys. Oke, nyawa kita nggak ada perisai guys ya. Hey, Tommy, can my room have a view of the bay? Come on. Diaz! I've come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! Sembunyi dulu lancing. Eat this, you murdering bastards!
Ah, beco. Okay, man, you want this? Oke. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say good night, Mr. Diaz. Good night. Oke, kita dapat rumah besar nih, guys. Wow. Mantap jiwa. Simpan dulu, guys. Oke. Kayaknya ada misi, guys. Oke. Langsung Oh, we ada gotta misi. redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory and let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Wow. Where we going now, boy? Kita disuruh ngancurin kaca. Siap. Waduh. Maaf bang, maaf. Kayak pintu masuknya di mana? Oh, di situ. Oke. I'm ready for this. Smash the panes of glass. Oke. My livelihood destroyed. Versetti, remember the name. Oh my god. Respond to a 10-21 Northwest 5 Point. I'm on him. My wonderful store. Aduh, tiba-tiba ada jadi tukar baju, guys. The future's looking so bright, I gotta wear shades. He can lick my... Respond to a 10-21 Northwest 5 Point. My beautiful window display. Oke, nggak berkurang dia. Oke, sikit lagi. Oke, jadi. Siap.
Oke, siap guys ya. Beli senjata dulu kayaknya. Di sini ada jual senjata di sana. Ngeri ya, dalam mall ada jual senjata, itu gila banget sih. Oke. Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at the recording studios with some major artists. Why don't you pay us a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. Oke. Go! Get out of my way! Kita simpan dulu guys ya. Oke, kita lewati lompatan ini dulu. Oh enggak, keren. Ah. Telepon lagi. Howdy, son. Just thought I'd ring you up and give you some advice. Hey, Avery, what's eating you? There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open, and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Luther, like, what's up? Nggak mau angkat telepon. Guys, jadi kita udahin aja dulu live-nya untuk malam ini karena aku udah ngantuk ya guys ya. Tadi siang belum tidur siang dan ya kita lanjutin besok guys ya. Karena telingaku udah mulai sakit pakai headset ini. Jadi kita mainin satu misi dulu sebelum kita akhiri live streamingnya ya guys ya. Satu misi lagi sebelum live streamingnya kita akhiri. Oke. Telepon lagi. Oke, mantap jiwa. Sonny, remember me? Hello, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends.
truth no more. I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. Oke. Oke guys, satu misi lagi ya guys ya. What's the problem? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Get in the car, useless. Get in the car, useless. Si Tommy ini udah mulai sombong ya guys. Mentang-mentang dia udah punya banyak duit dan udah nguasain rumahnya Diaz. Kayaknya kita disuruh bunuh orang kayaknya. Iya ya, bunuh orang kayaknya guys. Oke. The protection needs a little more protection. Ah, hell, not again. I don't need this crap. These idiots operate out of DVP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. I'll be seeing you later. Yeah, whatever. Just give me a reason. Ini kayaknya dibunuh ya guys. Hey, this is a public street. Move on. Ya benar. Oke. Mantap. Very nice. Mantap jiwa. Wow. Masih ada lagi. Oke, mantap jiwa. Lanjut. Kalau naik motor sih gampang ya guys, tinggal tabrak pakai mobil aja dan mereka habis. Iya. Dan ini satu lagi. Wow, dia bawa kita ke rute ini guys. Very smart. Mantap banget sekali. Oke guys, jadi kita akhiri aja live streamingnya guys. Oke guys, makasih buat kalian. Aduh, telepon lagi. Tommy, we gotta talk about stuff. What's the problem, Lance? It's you, my friend.
I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. Come on, then, move. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy, but I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off, okay? I'll talk to you. Oke guys, jadi sekian aja live streaming kita malam ini. Dan kita udah beberapa persen menamatin gitu ya.